Which one is this one here manje? Siyakubona thinke episho elisha. Uyangazi mina boy, uyangazi ngiclean manje. Mara ithame lingibhayele lona. Kanjalo nje. Hayi kanjalo nje. Yabona nje zolo lokho kade bexabana umntwana yami baxabana nje into engapheli. Bese mina ngathi hayi thama lalela ngalibiza eceleni wangigaya imali ngingathenga ikepisi ngaba fresh ngaba moja ngaba clean uyangithola. Sure. That's genius. Impana ke nagana gore papa tlondobela gore ke sepele mo tripping e. Antwana yami angithi ngiyakuplaka lana. Hawu lawo laleli zama i-parent game. Vele abakho ke vele abahlali edladleni eli1. So tshela lona lo munye ungamtsheli ngoba vele nawe uyamazi ntwana yami. Na papa go tlompula. Hayi. Ntwana yami lalela. Vele by the time usubuya vele yobe sele. Ukuthi yabona le ntwana leyana boy. Why le bolelela fase ge ke thoma o tswelela? Nko ya ka enkgelela mathaithai filomo kudu ka wena le kepisana ya uphadima. Yazi intami yazi mina bengikhumbule kanjani man kule viki leledlule man uqhamuka ba vele ga ona di homework wa itseba buka gore keng goba o tseba diteki tše tšao tša nkga Yela ra diteki zitsha shale sankubo ushiye zinokumkhamo zinokuthuvi ngenxa yakho msadi o le yena womane thatha self nobubomvu nobumeruni shwayela kaphi ga ke tsebe le gore na dibrele tše go tlile jwang gore di šale ka kwa go yena ka kwale. Empa ragolo ke o bone o tsena o tswa mo toilet ya Oscon ya ko montle. Ke bile ka o dumedisha. O thoma go bolela kudu a kere nako ya go go isha thabeng e fitlhile batše o thoma go tlo ya komeng e segale. Konti engakusiza ngayo? Yini le? A lunchtime picnic for two. Ke surprise getaway baba. Nalo wena fela ku gardening. Ngibona kuthi bese team tsepo masivele sinyamana nje isikhathi somsebenzi. No! Look at your afternoon off. Anything for team yakho to feel motivated and valued. Wena ga lo theleditse taba tsa rena. Wa me bra. And then bro kuba botlhoma ba mo. O tsong go botsa mai time na gola kana go tsaya a chepa ya ditropo ngwetse. Ish. Mo ga gore ke ane tse ke bopa ba mama. Mara o tshonya ga bjang mara wena jo. O tse ke zama ka bojotlhe ba go upgrade. Mara ile limpopo yona gore ke apalla go yepolla ke khone ikomulla mana ke khone o ntsha. O understand? All right. Okay. Manje buthi imile picnic. Wa dumela. Wa ivuma. Ngiyathumela.